ekyombeko eki kibiire nikyombekwa bano plus Uganda konka bakateera omusingi mugufu kandi tebaatayo nkogoto zirikumara. Bamwe omu bombeki nibagira ngu omwanya ahu ekizimbe kibiire nikyombekwa ni mubi nikyo kibareetiire okwombeka batatiire musingi. Omusingi guno tutuka hagumu twakira bibaala ahantu twatekereza nkuko hari hagumu tukusobora kukoleraho kyonka bakamba bayizire batisooke ni cyangire challenge yo kugira ngo omwanya gugumire hariyo amabara hasi icyo cyaturetereza kuba netutunga mu challenges omukurimo omusingi kandi omusingi cyaturetereza kugira ngo gwaba gufu then ba engineer ngira tubakisimire abo kugira ngo bakombeka batakize kuverifyinga. RDC atahira mu nshongeji bwa nyuma yo kwetombwita okorwa mu office yebwe bwegese ababandize kureba kombekwa kubi okwe kyombeko eki. So icyo rukumanyisa ngo ubiyahikaho kare esente yo muhiwo omusoro teri kwiza kusisikara naiza kukoresebwa nko kukirika abwacha abantu ni bakora show the work kandi wena orakora show the work in this district when I'm still here na RDC representing the head of state tebohabugwa tinkuza kubyikiriza ebyo. RDC araganisa kurwana saba rukore mirimo ya government mu muringo gwa gadebenga rye mu district ya Rubirizi. Hanuya ekizimbe eki tutwahirizo kwikirizanga babishenye bongere babigarukemo bakora umurimo ugushemeye kuba nigugera guta nikuguko usanga umpo ubahire tenda ini ukuba mukamwire bakamuya n'ibituga ati mwe naza kureba tukundaze kombeka ekizimbe iki tashazire magezi ticyanshara enguzi ombebembezi ba district ya Rubirizi erya higuru ekiteganise enkurakurana mu district eji amakuru gashakwa Chir Ramadhan.